সেই দোস্ত গৰমততো গৰমে টেংটেঙীয়া গৰম দে পিঠি চিঠি সিজি যায় থাকিব নৰা হৈ যাওঁ আৰু বৰষুণ দিলেতো বৰষুণেই পৰি থাকে আৰু বানপানীৰ কাৰণে কোনোফালে ব্লগ বনাব যাব পৰা নাই আৰে বাবা इंसान को कोई जगह से शांति नहीं मिलता है गर्मी का तो गर्मी देता रहता है इतना वैसा बोलता है और बारिश हुआ तो इतना बारिश दिया रे साला शांति नहीं मिलता है आदमी लोगों को बोलता है तो गर्मी होने से बारिश देने से अच्छा है और बारिश होने से धूप देने से अच्छा है क्या करे आदमी लोगों को तो शांति नहीं मिलता है रे बाबा और ऐसा बारिश दिया ना पूरा बानपानी हो गया रे सारा जगह अरे साला हागने मुझने का भी दिक्कत हो गया रे बानपानी के लिए समस्या ही अच्छा अच्छा 12 महीना ठंडा ही पड़ने से अच्छा होता रे और ठंडा दिनতো কবি ঠাণ্ডা দিছে ইমানে ঠাণ্ডা দিছে না ঠাণ্ডা ধৰি থাকবাই পাৰা নাই মানুহৰ জীৱনত কহায়ও শান্তি নাই দোস্ত अरे भाइयों बहनों ये दोनों सही बातें बोल रहा मोदी जी আমি তো নাওখন তো লৈ আহিলো এতিয়া নাওখনৰ ভাড়াই মাৰবা লাগব বিমল শিখৰ খাব কাৰণেতো পইচা নাই হাতত ভাড়া মাৰিয়ে পইচা ল'ব লাগব এই বানপানী বতৰত अरे हेमू जी ठीक है ये नाव का भाड़ा ही मरता है और मेरा पास भी पैसा नहीं है बीड़ी खाने के लिए 100 नाव भाड़ा 100 हे दोस्तों कोनेनो इमान थियरी আছে 100 ফেন্সি বাজাৰত কাপোৰ বিক্ৰী কৰা নিচিনা ও হাও দুখন হেমু মামা আৰু ককা দুখনে নাও লৈ আহিছে দোকানত যাব লাগছিল হে মামা এই বান্দৰ চাব আনবা কাৰণে এনে লৈ যাব নেকি নে মামা আৰে কি কয় ফাকিন এনে লৈ যোৱাৰ কথা এতিয়া বানপানীৰ বতৰত এনেও আমাৰ পইচা চইচা নহা হৈছে সেইটো কাৰণে ভাড়া মাৰবা ওলাই আছো আৰে মামা কিतना লাগা ৰে ভাড়া এ তহত দুটা 200 টকা দিবি দুজন আছে নহয় আৰে মামা 180 रुपया देगा रे लेके जाएगा ना हम दोनों को दे হ'ব দে 180 টকা দিলে হ'ব দে যাত্ৰাই কৰো আৰু এনেও বনি হোৱা নাই এই যাত্ৰাৰ পইচা দি শিখৰ আৰু বিৰিয়ে ল'ব লাগব আমাৰ দুটাৰ কাৰণে হে দোস্ত আমি দুজনৰ নাওত উঠো আৰু চাদাৰ দোকানখনো বন্ধ হৈ যাব সংকল্পকে জাপিয়ে উঠো আৰু নাওত মামা সংকল্পকে নহ'লে চাদাৰ দোকান বন্ধ কৰি দিব নহ'লে দিনতে অটত ঘূৰি ফুৰিব লাগব এনেও বানপানীৰ বতৰ इहो दुटा दुखुन आमात करियो ऊपरते साधारण पागल धुन अरे बाबा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।